open sa US mo kay Nanoya Department kadahi Youth Development panina research team teng heum dunia kung la kya jing open abesa tu nila som le gele tu nila som le pakum sunga data kung la ko ahi US kam sunga so misang naw pang campel high school pan atum sia tu por panina data kalak nam wa USA a sangka sangna pangzani le som ko le sagi nong phina twala ka pasa pen 41.3% hi in numei pen 58.7% ke pa hi hi pen state tom panina sangna pang phaza hi inna state teng laka mi atam pen po khada hi le Oklahoma 15.5%, Michigan 12.2%, Georgia 12.2%, Texas 10.8% และ Kentucky 10% chi bang pha hi hi pen tan phaza hi na college ka 62.6% ki pha a Community College ka 17.3% ki pa in University ka 13.1% ki pa in Vocational sang ka 2% ki pa hi ya sana pang kalau pe percentage hi tengah pen sana pang asong te top major pick pen medical and business kami ya adang sana pang kalau te reason pen financial problem High school kala sana pang 40.7% hi in high school man kidu takchang sangazom sana pang tinglaka 59.0% in ama omna state sunga zomo ina 0.3% ina state danga zomu jikimuthehi Tera tungton ni muthema bangina atamzo sana pang te pen scholarship huna grant computer tungpan huna long sumlei toina inkon pite huna le amol na semin hanjamin sang zomu jikimuthehi Surveys hongdon sakhem pe tunga lungdam ma target jangina data hongkai khop sakhem pe hongpan pi khem pe hongmu khem pe tunga lungdam ma ji youth development anina lungdam na hongko no mong ite pen asem komding le sauke tungding te himanin mailama asam achang pek panin ki hu ki pan pi tek ni so miaring ma pangkhom ni so mi khem pe tu pan thupan peta hen Hey, surprise! Hisa campo sung panina, gipan nga mini kitel kia na, lun pi Austin, Texas pan le, lun pi mahi Bowling Green, Kentucky pan na, amang tegalong nga himan na lungdam pi mamahang.